Dunia hi episode 20 iningay diu ahi. Gaul alay belsim na achun yizung agachi in. Amanzong a bolding dan chu ahile. Table chunga chun kitchen kharamu in. Hichi chu ahet kha to banga san ala in. Gaulin hoi chuna sim jong sim ha ding ahi ati in. Yizungin hichi hoi lai na la ham ati in ahile gaulin. Lungdong to in ipiti ham ati in. Yizungin hoi laya na la ham tit avelin adong kita na hile gaulin. Chilaya ka ozapi nun api ehe ati in chipanin. Yizung zong kang ta in alay do tan. Gaulin agyalin na hile. Auzipi nun asay pahi. Yizung ahi ding chu hedo ta na hile. Amazong hinno mo asal hee. Zandi na di ahet lo pa chun lampi achun alages to ava lele in. Aloy no gaul hi phone aboli na hile. A phone hi achi ki thei tapon. Opay anay lo pa hin amazong. Subway ka na hinkigi tante ati in achi sultan. Anoya hin pasal ngan sang zu khamzong ano na lai ovin. Avet da hile aning khat hi aw onzi hin amazong agamo to ta in na hile. Pasal khat hin chilai chukay na hetin ano do in. Amazong opay anay lo pa hin amo po do tai. Jihu hi apu klinik maya chun adingin. Ludi atia hi zongle apu khante ati in amazong hi alut nompon. Sam kha hin apu hi koda khading ta zi hin ahung po do in. Ama hi apu ki musa nom lo zi chun aning khat na hin akisel tan. Apu chu anung vet zingin apu achi do phan hin amazong achi do tai. Jun hi in adairi ka aphe da hele lim lui khada hin mudo in avet na hele alim lui khada na hi in masanga anu to aki ho hi agel do e ni khan hi anu ro ma lung hang ta in alut in envelope khada se khumin athil bol hi ka dong mapa adinga za chat ta a heti na hele anu hin sumangai cha ji ova kapi a hi bovin chu aboina ipi ham izat kapi ham jong ka khol poi ati na hele jun hi in ka hin kho a ka data ka thum ama sat pe na hi in hi ji hi nei san pi te jin ati in na hele anu hin hitabang pasal khu ipiti nang ton nom khom theiding ham nang hi sinhwa group te chanu na hi in korea se si amin phau hilowa munzo si amin phau a hi in gamzo si dinga pasal a hoi pen chu nanga dinga pha a he ati na hele jun hi in tua pa ho ke ya dinga phachat a hi aje chu ken ama khu kalung set a hi in pasal dang koi hi zong le ka gel thei momong poi ati in hele anu hin nang nu hi mi ngol ta na hi bove na lung set to na ke che na hele kumiza zo ham le ki chai pe ding a hitan na nu ka hi zi a ka sei a hi sinhwa group te chanu ana hung pen ji a hitabang love gi ma hi ka hin phal lo na hi in na noble na hin khokit ting le na de bol tar ati in jun hi chun apon na le jing in amazong aka min chu agel do in a hi le alungdon manin jandi chu phone abolin jandi lampi a achi phei na hele amazong hi alal to adam mo thimin amin hi angau phe phu jingin phul lo heloin to la chun amo hlu tan lampi a su chi ato chi ho chun aboi pi ovin a phone agin ji chun mai khan hi a phone chu alan phone nei nu hi kho heloin lampi a athu e ti a sei pi tai Chiphanin jun hi in aina apui lut in chamkha zawin jandin kho a hin he in ipi ka ti hamtin alungdong ke ji na hi le jun hi in kho helawa lampian na thu a hi ati in jandi in ka thu chu ipiti na hen ham ati na he le jun hi in na hin kol khachat hi leng ipi na ti mo mong ding ham boina na ne ya hi le ke ko ma sejen ka ti nei lo ham ole na unu ta banga nei gel lo hitam ati in jandi in chiti jong chu a hi de poi ati na he le jun hi in bolo loading khada bol kit hitawe tana ati in jandi in henge ati in a hele jun hi in achuti le to ake pada ka sei na bolding a hitai ati in amanjong breakfast ani pi go din tu nya ke pada kamaljin tabanga laya hi na umding a hitai na nu le na pa la umpon imazo se thela ki su to ka alai mun hi na dal ha loading a hitai ati in a hele jandi ake phalamin chiwang chu ke phatlam au ume ati na hele jun hi in ucha ta tabanga iki treat ding heta iki hawlon hiloham ati in jandi in ahiwanga nanu ati na hele jun hi in chuchulung kham hi in cham khana ding in apo do ki ta ati in jandi in achuti a hele boy le jong le cham khatni sa ta na ti in jun hi in achuti ding chu baka dei hi chume ati in jandi in ahiwanga kamo mu umding anom pon ka umman ka ne man ka gi man be ka kisa do ngai ding a hi ji chun na to khat be nei pi in ati in jun hi in ipi ka sei atin alungdong ke ji a hi wang athu sei chu anop pe in amazong hin ain sungwa na tonga apan sa nom ji chun a form ding hi a hui pi tan jandi in ipi ji a ka dinga hi banga hi na phat ham
Junpyo lamidang to engage a hitan. Na thilbol hi nanu in hedo khale ati na hele jun hi in. Ipije aka bola hi na het no momong ham na songkhol ka khui chai tai hi chi hi na ki a ding a hi ka gift na hi ati in asongkhol chu apin zandi in jong asongkhol chu a hin ki a in ki phalam ta in a hung pot do in jun hi in anatong ho ko ma tunia ke pa na zandi hi na tong tha ding a hitan ama hi ka so pinu tabang a hi ima bol sa loading katia hele aman a bol no me ati in zandi in zong amina ki sejin phati en nei ve ko lovin ati na hele tcp alam kai no hin khavet ko loading o he ati in ama hi zandi ko ma aga chin jun hi in lungsi tan phatan nei vet kol pi in ati in tcp no hin chi chu na seidinga hele ato ana to pat sa loading a he ati in jun hi in thamkhat wang ham bol be se hi na titan zandi in ka bol thei chan bowling ka ting midang na treat bangin ke zong ke bang ta in nei treat in ati in a hele tcp hin chin sunga he thiljo si a perfect set ke dei a hi in chinedinga chu na ready nam ati na hele zandi chu athip chanin tcp non ebola na thip chan ham confident a he nge ka he the me na ti ding hi chu me ati in a hele zandi in jong a sejin jun hi in ke cham khana dinga us ka ki leding a hitan na chang si ana na phat ding hinam ati in a hele zandi in henge ke ding lung kham hi en ati in tcp nun bola laya chu na din dana holim lim na hi ham ngang ta in kanung hin zuin ati in achi do ta na hile zandi in ke phalam ta in anung azui tai junpyo breakfast di a hin choi do ta vin zandi in ani di chu apin ane ding pen chu amin asejin na hil asei thei mo ke in tcp nun asei pi pha nin amin chu asei tan amu kha ding akicha je chun tcp nu nunga chun akisel ta in junpyo in tcp nu chu nana hin na lai ham ati na hele tcp nu in ka thi ding dei hle zong le chun ka thi thei nai poi ati in junpyo win hi ti chu ka ti a hi poi ka hin mo lo na sot pha na ka sei a hi bo ve housekeeping school a hi lo le phem khat ka building a he na ti hi lo ham ati in tcp nun na in sungu aboi ta zia kamo to thim thima kamo vet theilo zia hung ka hibo ve butler li in school chu ke khelin ave kol nai ka hong hi aboi na umam ati in junpyo win aboi poi na nunga ki sel nu chu koi hiza menu ki san he theilo student hoi la ya na ki la ham ati in na hele tcp nu in alo theilo din mun a hi zia ka student na ka la lut a hi ati in hung do in tin akai na hele junpyo hin ave ve in jandi chen ei mukhan te ati in akinu hei loi chal kit tan tcp nun tu nya pa na master junpyo hi serve na building a he ati in jandi jong ada sa san ahung ki hei pheji na hele junpyo we na mo pha chun kedang asal he in tcp nu in tu nya ki pada hi jandi hi na personal so ding a hitai ati in na hele junpyo win ka so ding ati in alung dong ke jin zandi zong chu ada hle zinge tcp nung chu azui jin junpyo so aka pansa ngin thildang nei bol sa in ati in hele tcp nun ebola amina na ko ham chilai in sunga hi koi machan amina aki ko khapun pamlanga ipiti ta zong le in sunga hi master tiana ko ji ding a he ati in zandi in henge lungsi ta en adang khana nei koi tan ati in ama zong ataw tho jing tan a hi wangin tcp nu hi anum pon thil hi na de de ya theiding na hi sa ham tin apho in a hele zandi zong chu ada hle zinge aruma alu nin chelai mun a hung da ta leng phale ding hi za atin agelin a hi wanga ha sat na atu pe na junji in aneki thopi ji chun ama zong junji thu sei da na chun anop ada chun dandi agotan aruma set a chun ahung ki kovin junpyo anahi in junpyo win gang ta in karuma hung ki report loizin ati in junpyo win khatni thumtin asimin a hele ali a pha chan hin jandi aga lut chanin junpyo win lai hung lut na ding in minute thumjian na la e ati in ama sanga adin wang chun set a kon chun a ho pi pi na hele jandi in na unu zi me me ya la ya hi ham ham ka he ati in junpyo win minute som ka noodles ka de ati in chipe hin tcp aga lut in jandi koma ebola master pa chu formal lo ta na hopi ham ati na hele jandi in ngai dam athomin henge master ati in ma zo hleido zaltan noodles aga hon chu a hon min phan hin a hin choi pi in amaya table a chun atun pi ta na hele junpyo in ave in chihi ipi ham ati in jandi in kane nomen na ti ga hunin na ti chu he ati in adang aga hon sa ki ta na hele jandi in atha a hin choi ki nin junpyo in kane chai to ka alai sofa chunga chun tovin ati in jandi zong sofa chunga chun atovin na hele junpyo in atodi da na seipin ama zong ato to na chun ana i mudo tan
Chephanin Junpyowin pon phatata in asilpi in nomta na imut sa e. Ako machun atovin zandi imut chu aveve in a hele aso numeidang ho hin om chanu chu konapat nin athimmu uvin tesipi nu hin agamu phan hin khan holoi chu apho in a hele aso numei holoi zong chu ki phalam ta in achi do tavin tesipi nu in zong Junpyo chan chu athim vet vet nin aman zong amo nui sanin adal hatai. Zingka hin zandi athogein ahung thodo a hele amasanga hinte sipinu anadingin gangta in ki gongin lang master pa imulai huga thodo in koi macha in atho ngampo vi ati in zandi zong aga chia hele Junpyo chun nopta nan imuna laizin na hele ma zong ka tho a hele Junpyo wen lukhap a hin se danin zandi in nang thodo na dinga hi mi zanin anato na ri sa akoi hi na het loham ati in athil choi na achun aje min athodo tan Junpyo zong chu alungdan manin ahung ki thodo in ama zong hung po do a hele aso na mai ho hi kot maya chun anading ovin zandi in athil choi na chun asu in na hele Junpyo win ei tho tho ka tha ding a hetia ka na sei thu cheng chu kanung la ding a hitai ati in aso ho zong hin ka ki pa e ati win Junpyo in zandi ko ma tua chu na ki pa tam ati in aruma lut kitai no me ho hin zandi ko ma ki pa thu asei uve ni khat yi zong hi yunza na to na mun na chun aga chi in yunza in lungdong ta in ipiti na hung hol do ham ati in na hele yi zungin aki sel le le chu ke zo ka hi bovin nangin zong ha sa sa le in na te na a hi chu nang zong na ki sel le le a hi in igiem hlon hi give up ding na ti hitam atin aki holim thon in na hele ga olin aki honal hon chu aga zo do tan alung thim an mo le in gandhi ko ma sejin ibola ei ni chunga ima cha hi thei lo ham nang la na dong ma lui pa ko ma personal me ni na ga pangki nin ken la ka dei chat pa anun lui nu to ka ga sto khaki nin ati in hi chi thu cha kheulim thonin na hele mi khan hi ahung lut chanin koi ham tia ve thon na hele je kyong a hi in je kyong in zandi ko ma na ki chun do kin hitam ka ga chia hele na in mel zong ka ga mu do poi ati in zandi in he nge boin khat umji aka ki chon do a hitai ati na hele je kyong in hoila ya na ki chon do ham na in tha a chun house warming party nei ki rote ati in ga ul ko ma khat bia game ki chi pe nu chu ki chim ke rote ati in na hele ga ulin ai impi in zandi ke ko ma hung ki chon lo nin room ka ki share hon tan khavia ge mi ki chip ta bong wang chu ki chip thei ding ka ta san ta poi chi je a chu ko zong ka hin ko lo na hi ve ati in na hele je kyung in ga ul kom be an chu ka ki pa e a hi lo le ke ko ma zong na hung thei a he ati in zandi in hi tia na sei me me zong chu ka ki pa e ati in je kyong in changchim tham khat ne hin pek pi ovin Junpyo ka phona hele ka dampoi ati in ka ga wedding a he ati in a hele zandi in tu jing ka Junpyo ima cha ati poi a hin ti na hele aloi nu hin akama sip pi in alep theina ding chun cleaning ana chi phat ne hitai ki gong nang chi tan ati in zandi in a hin gel do in amani zong chu amo nui hlon tai clinic aga chi in te si pu chu ga ki thu pi ki tan patient kha zong chu a ki ve chai phan hin a chi do tai zandi te si pu ru ma aga lu na hele te si pu pa hi a hai an ki su ki ta pon zandi in na phan hinam ati in te si pu pa hin ima cha ka ti poi kan na hikin ka ki he nin ije chun lungkim na ding ima cha poi ati in zandin tui api in te si pu pan zong alo chu anetan zandi in ke anom he leng ipi na ti ding hitam kha via zong na hi ti hi chu me itiano ma hele na changin chiang thei pu na ti ati in te si pu pan om dan chu retirement home ma nei koi do god hitam ati in zandi in zong apha sam chu ame pi in zan hin ji hu te na chun luggage to aga chi in na hele ji hu in lungdong ta in tu ta hoi lang chi go na hi ham ati in zandi in kahung ki chon lut god a hitai extra room na nei hinam ati in a hele ji hu in zong chilang hu ati in room lang chu ako tan chi phanin zandi in hung lu rin ati in apu pa chu alu lo phan hin zandi pam langa ga chi in apu pa chu aga pui lu ta in ji hu in apu amu chun kedang asal he zenge Junpyo le bu bin breakfast ane pe hlon hin zandi a hola hele au pon master pa in thil ne a ka su tha nu chu hoi langa chi a mel zong ke lang lo ham ati in wobinin personal su tha na nei dan ham ati in recipe no in tu ni Saturday a hi jun hi in ama a higher pe la chu atin amin a sei go chani na hele Junpyo hin wobin in zakhan te tin aki khut hlem sa in recipe no ne he thim pha nin amin chu asei ta pon school le part time na to anei ji in weekend hi suti api ani nga bo ato a hi ati na hele Junpyo wi ni nga bo se eti dana ato thei di ham ama hi official worker dan ham tin aphonin
chipet hin Jaekyung ki pa ta in aga hlei lut zalin Junpyo chu adam lo ta hi sa in achal pang chu athampi na hi le Junpyo zong chu aki hei mangin Jaekyung in changchim ka choi hi ne khom hite ati in nakam ka intin aba ago in na hi le akam aka pon bubinin naziding nun thil na ne sa ago a be chu titang ati in ada sa chun Jaekyung in ani sa tai tesipi nu in amchan hlon cho ve in amo nui sa ni jandi in tesipu pa chu aruma aga tha lunin tua ki pa na chilai hi na inding a hitai ati na hi le tesipu pa hin phat chom khat ka gigin hlon angai na lai ati in jandi in kumsom langa zen na hung gigin a hita in hi chi phat sungjong chu phaza ta loading ham kathu sei na ngai lowa hi le na dammo ka sei do ding a he ati in tesipu hin thil phalo hoya na hung ki jil ham ati na hi le jandi in thil dil dan athima ka thip a he ati na chi do go in tesipu hin e ngai dammong ding hinam ati na hi le jandi in Ebola chu banga ki cha na hi ham ama adinga apu na hi chu mem natu pa in thu se angai lewa hi le vole chun ki chai ati na ma jong apo do in pam langa ji hu ano mi na hi le ama jong aga chen ji hun ipi na bol na ham ati in jandi in nang le na pu hin family na ngai cha hlonin he chi chu ka hin ki thopi hlon na he ole tu chana ready nai lo na hi ham na pu in jong nang sei tabang cha chu a seijin hi tabang ho adinga hi iti chan phat ki go na pha ham ji hu ka het pa chun apu pa hi angaya angai alunga alung si da hi in chule mi ngai dam theina jong anei je ati in ji hu in jong emacha asei tapoi jandi chol ta in aruma akile in a hele Junpyo win set da chun a hin ko kit tan gang ta in ka ruma hungin ati in a hele jandi in Monday ni pu nga le ka ki pat bep ding chi pha le nei hin fon in ati in Junpyo in extra na to a hele extra sum na muding a he ati phan hin ama jong Junpyo ruma chun aga lu nin Junpyo in a khoda kai jin sofa khat a hin atau sa in ama hin thila movie khat hi avet pi ta in a hele Junpyo jong chu aki chawal jingin a het lo ka chun jandi chu anakoi cha khi in jandi na hingel do phan hin ason do tan ama jong ruma pat chun apot do tai cham kha zo hin gang ta in ahung nung hlei lut ki in boi khara tai Jaekyung langa hin ahung to ve ipi iti ding hitam tin alungim ke jin Junpyo win piti angai poi thim thimin ati in a hi wangin jandi cho ki chawalin almere sunga hin aga ki sel ta in a hi le Junpyo win laya chu ipi bol na hi ham ati in jandi in gang ta in kot kha loi zen ati in kot aga kha chat hin Jaekyung aga lut chat nin Junpyo win tu zan khang lai ta ami nai pi bola hung ni him na imu ji lo ham ati na hi le Jaekyung in koi ma in a hi pon ka lung set pa in hi chumi ati in Junpyo win ipi bola hung na him tin a sian za za in Jaekyung in hi chi movie hi ka changa be ding ka ti la ka ki cha in ve khom hi te ati in thila movie khan hi avet khom pi tan Junpyo hi aki imut hlem sa in amit asing cha he na hi le Jaekyung in blanket khan hi asil pe in ai imut ka be in ti in achop wang ve in chizawin ama jong achi do pe pe tai ama chi do zo hin Junpyo jong chun amit a hin ha do in jandi cho gel do phani kot aga hona hele jandi chunop ta in ani imu in chi phani man jong aruma pa chun a hin pom do in a hi le anna tong no mai te ni hin amu hlonin kidang asale hloni tesipi nu jong chun amu in amo vet tai tingka hin tesipu pa hin ne ding asimin anagul tu chanin ji hu ahung ki tho ahung po do a hele apu pa ni sim chu amu in apu in na neu lai na du hi ke he ja ka sim a hi hongin ne ta hete ati in a hi wang hin ji hu hi anom pon kagil akil poiten achi do go na hi le apu hin chi be hin ne tang ti ni the khat api in ji hu in akila pon achi do pe pe jin apu pa hin agela hele nomo asal he zinge cham kha zo hin ji hu hong ki le in table chunga tui chu adonin apu ne the sim ho chu ave na hi le ama jong hin agel gela hele nomo asa in atovin anetai Jaekyung hi jandi ko ma ga chi ni bola hi tia hi nei bol ham e bola na zo zo wa nei hlema kin ka loi pha pen ta na ki gela ka thi chana dinga ka so pi ta banga dinga ka gel na hi nangin hi tia hi nei bol ati in alung a hang hle jengin jandi jong ki phalam wali ngai dam athumin athu chu ase go na hi le Jaekyung in na ki lep na thu ma cha ka ngai nom poi na zo zo win nei hle min na gin cha sanga nei su lung no mo a he ati in
zandin zong kathu sei ne ngai pi phonin ati na hi le jekyong in abeng phe abe api in adan hi ata ta hilawa amang ana hi dan a hi zandi zong akicha the jengin chipe ta hin jekyong in video call a hin bolin tu ni le ipi na bolding ham ati in a hi le zandi in aboya boiding ka hi tua zong hi kapo do got a hi tai ati in azo zo a seitan chipa nin jekyong in phone a koi ta in a hin het do kha ding hi zandi akicha the jenge jingka hin jihu te na hin aga hleilu zalin jihu in ipin hong bol kin ham ati in a hi le zandi in na ni ni hlana na tonga ichi khom thlanding a he ati in a khol hlon chu atu in mi thum hi jiwa ka ra ichi ding he ati tai clinic alun hin zandi in patient ho chu cha a hop pi in jihu hi aning khana ading thip be in a hi le zandi aga chi in acha choi chu aga pi in ama in patient nu aboi je chon anaw chu adon pi in a hi le jihu in zong upai anei pon chi pha nin acha chu patient ho aga hop pi in patient ho hin mel hoi asa the jeng ove apu hin mi avet pe hin jihu chan chu athim vet vet nin patient chu zandi in pamlanga a hin pui do in a hi le jihu hi alai ta atawin baza anamut in patient ho zong chon angai nom thei the jeng ove yizung to na chunga chun ana imu in a hi le ga ul hi aruma chun aga lu na hi le aga mudo in laya chu ipi bol na hi ham ati na hi le chi phan hin yizung hi gang ta en ahung tho do in kai imu na so e olin ki hauna hiti ati in ga ulin masangin ke sanga phadan danin na omin tu hin la na hiti bep sewe ati in yizung in imacha se hin nang chi tan ati in ga ulin tu condition tabanga na hi ka mu jing ding a hi ji a thil tham khat be ka sei te te ngai a hi nang hi mi phalo lungpi kyang lo chapang tabang na hi e ati in yezung in ipi ka sei ati in a hi le ga ulin akhat nu ka su lungno mo nom lo ji a ka bol thu he na ti in nang lungno mo ding na dei lo ji ana bol a hi bove na hi na zo si amu chai pha le za mangta ne ti tia na gel a hi in a hi wanga ken kalung sit yizung hin kilung sit na hi akichan chapang tabang a hi ati in athil pen chu anung pi tan ama zong lungno mo ta hin akile tai zanhing clinic a khadi phan hin ji ho le zandi ahung pot hlanin zandi in kg into ni na tampi na tonglo e ati in ji ho in ina na hung tha engi ati in hi le zandi in angai poi ka changin chi nang ka te ati in apu zong ahung pot do in ko chu a kha tan zandi in na bek chu gi de hetin ala loi chalin ji ho chu api in te si pu chu a khoda kai jin gari ko hon pit asunga lu sa tan ji ho ko ma gang chalin chi lo loin tin asol tan che pha nin amani zong ana chi do hlon tai ajing man de hi ji hin jing ka hin zandi zo hong ki go do tan lut no mo sa san jun pyo ru ma chun aga lut ni na hi le jun pyo zong hi an imun na lai jin che pha nin aman zong alarm clock hi abil kol ko ma akoi jin gang ta in thau do loi jin tin a thau thovin a tho lo pha nin apo na chun akai jin na hi la ki kai to hon na lamin zandi chu akai thu in jun pyo in akoi cha hi in jekyong o aza phanin a thodo gang cha le jekyong aga lut chanin zandi junpyo roma amu chu kidang asal he episode 20 ise yu he chanhin ana chai taute